tuvugana Kenya yatangaje ko muri iki gihugu umuntu wa mbere wanduye indwara y'ubushita bw'inkende buzwi nka monkeypox yabonetse mu gace k'amajyepfo ashyira uburasirazuba ku mupaka wa Tanzania. Iyo virusi yabonetse mu muntu wakoraga urugendo ava muri Uganda ajya mu Rwanda anyuze muri Kenya. Minisiteri y'ubuzima ya Kenya ivuga ko ingendo nyinshi z'abaturage hagati ya Kenya n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'uburasirazuba ziteye ibyago bikomeye ku ikwirakwira ry'indwara mu karere by'umwihariko muri rusange. Twebwe mu Rwanda ho tumaze iminsi 5 tuvumbuye abarwayi bagera muri 2 b'indwara y'ubushita bw'inkende. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC Dr. Edizo Rwagasore yatangarije ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA ko ababonetse ari umugore w'imyaka 33 n'umugabo w'imyaka 34. Yakomeje agira ati abarwayi bose twasanze barakunze kugira ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje asobanura yuko indwara y'ubushita bw'inkende imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye. Tudatinze ubundi iyi ndwara yandura bigenze gute? Iyi ndwara yandura cyane cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye. Ishobora kwandura kandi mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa gusuhuzanya n'ufite ubwo burwayi. Wakwibaza uti nibe bimenyetso by'iyo ndwara? Ibimenyetso byayo ni ukugira ibiheri ku mubiri binyagyata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza no mu maguru. Ibindi bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara mu mutwe no kugira amasazi. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kirasaba abaturarwanda gufata ingamba zikomeye zirimo kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'ufite ibyo bimenyetso, kugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune, kandi hashyizweho itsinda ry'abaganga riri gusuzuma mu bice bitandukanye bakabaza ibibazo bijyanye n'ubu burwayi. Benshi muri twebwe turi kwibaza ikibazo kigira giti ese u Rwanda n'ibindi bihugu byose byo mu isi by'umwihariko muri East Africa byabigiye gusubira muri bya bihe nk'ibyo tumazemo iminsi hadaciyeho imyaka igeze no muri 2 tuvuye mu bihe bya COVID-19, aho utari wemerewe kwijyana na mugenzi wawe, utari wemerewe gusangira ibikoresho bitandukanye na mugenzi wawe, aho utari wemerewe kuba wajya mu mbaga rusange y'abantu mu ihuriro ry'abantu kuko biragaragara yuko iki cyorezo gikomeje gukaza umurego n'imihanda yafungwa kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ryacyo. Imihanda yafungwa, ingendo zigafungwa, ahahurira imbaga nyamwinshi y'abantu naho hafungwa, mu nsengero, ku mashuri, mu magare, mu masoko ndetse n'ahandi hantu hatandukanye uzi habahurirwa n'abantu benshi cyane. Aho hose hafungwa nta kabuza, birabe byuya nibiba amaraso. Mureke dufatikanye turwanye kino cyorezo kitarakwirakwizwa ahantu hose. Ndabashimiye cyane njya gutegura kino kiganiro nkabana nakikugejejeho ndi kwizererize kuri Mukwizera Entertainment Group. Hora subscribe, comment na share tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro.